bancam new sertajnya. Habalatit wat ong shup pemui wat community. Mental dolon non kai masih porwat masih sini umroy. Dan beri masih ni 4 ko aban di masih. Taji wana duk kemensim kita ini beran sedrong dukan duk lan kimla panewan lang kilak panerakti ndrai lan risko aban PK ya katma kabangi khon persya ya pansap ndrai ngangek bangi nom ko aban long tangin nom PK ya kan katma wajib balong tangin nom PK ya kan katma persya ya pansap wajib balong tangin nom PK ya kan katma persya ya jingduk wan malaysia menta bangi ka voice of the people party bagian rat ya pansap ngin rat ya jingduk naga negari ka be ya ka jing Kublai shibon ublai un kurkui pi iwe piwe ngapama banganum la shu bania kublai kti bat pin mar ngahaban mare sakoi ka jinglang ba kham kerki ngeni kendo aki por ki sngi bonan ka jingat kendo bat pi ki pai ba kanlong naga por sakapor kublai shibone di tabla galang Kublai shibone asai tuki ketik di dapi Long Shah jangan musim yang ini counter konsekuensi jangan musim yang ini counter konsekuensi. Nilo ya kajing keren sikentin akuntin na candidate si jugi banai di sat ke bahai kuble ye pikin ng song kibayawan sa nila jingalang tekerpat ya gamang inesa tang supang harin kajing keren jing sat kita ngarai jing keren bat harin kita ninyo dia sat pa mo kuble sibo ye pikin ng song pai ba baro kibayawan ya gamang sa nila jingalang jogi haman ni kita komenta wadagi bu tang kepor kemudian kalau kendai macam setiap perlu tak boleh pilih apa. Kalau ada ikut parti kebaik biasa, kalau ada ikut parti ikut pilih kari kerana nasarai jadi macam ini apa yang amaran siapa jingle ini. Ada nomor hakane tinggi tim jingle khun yang regression rumah kerana present rumah kalau komplek kubsdiam part hai lagi. Kerana ini punya yang kedua kita kena Syakini Sharman is a player yang ada di dalam India. Nomsyak nalarkan kesopanan wanci semua.
Ya, mas, sudah, Pak. Anak, hei.
Jongi yang tu bujing syak ke Jongi kaan yang same yung paiba natagi dan suruh kaitor bujing pun semua kena bujing pun bangya na maway ka sinong sa baway pa